Umunyarwanda aciye umugani agira ati ibijya gushya birashyuha, undi nawe aragira ati akarenze umunwa akarushaho amagara. Nibyo koko byatangiriye kubyitwa ko ari amashusho y'urukozasoni ya Mwitende Abdul Karim amenyekanye nka Burikana. Byagenze gute? Umwe mu bakobwa yaje kwigamba ku mbuga nkoranyambaga binyuze mu gusakaza no gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni ya Burikana. Gusa nyuma y'ivugwa y'iyi saga ya Burikana yaje kubyigarama ndetse aza no kwigira uwandabaga ku cyasha. Gusa ikihishe inyuma y'ibi nuko nta n'uri vugira ubusa ku musozi. 2020 usebye Burikana ngo Burikana kina cyakora amahirwe nagize ubu nyine mu mpaye akazi. Ubwo bugambo bwose mwavuze naho ibyaro gusigana ibyasha. Urwego rubifitiye ububasha rukaba urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukaba rwaramaze gutahura no guta muri yombi uwigize nka cya kirura kiyambika uruhu rw'intama kandi byaye byokajya. Hasi byagenze gute? Byatangiye gute? Burya mbabwire mwabantu gushaka ubwamamare ndetse no kwamamara ntago ari ibintu biba byoroshye. Nubwo bamwe bavuga ko kugira aho ugera mu byerekeranye n'ubwamamare ku mbuga nkoranyambaga bisaba ko hari ibyo baratanze. Inkuru tuyitangiriye ku bakobwa babiri. Ni abakobwa biza b'ikimero kigaragara, bari babukereye bambaye neza baje kureba Burikana mu buryo bwo gufashwa gukora ibiganiro bitambuka ku mbuga nkoranyambaga. Ubu twatangiye inkuru yishe nyuma yitabwa muri yombi rya Burikana. Aha Burikana yakoze buri kimwe nk'umustar, yakira aba bakobwa ndetse yewe aranabategera. Uyu musore yaje gusaba umwe muri aba bakobwa ko yamusanga mu cyumba bakaganira uko azamufasha, maze uwo mukobwa arabyanga. Burikana yahise arakara afata umwanzuro wo kubafungirana mu nzu, ababwira ko kugira ngo basohoke babanza kumwishyura amafaranga yari yabatanzeho, yaba itike ndetse na fanta yari yabaguriye. Aba bakobwa baje kumuha ayo bari bafite nubwo atari ahagije, gusa Burikana aza kuyanga ndetse ahita n'abakingirana abasiga harigendera. Aba bakobwa nta kindi babonye cyo gukora uretse kwiyambaza polisi. Polisi yaje kubafungurira ndetse Burikana ahita atabwa muri yombi. Nuko Burikana yisanze mu maboko ataraye. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitier yahamije ko iki cyaha cyabereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Murama, mu mudugudu wa Binunga, aho Burikana atuye. Kugeza ubu Burikana afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kinyinya, mu gihe dosiye yatangiye gukorwaho ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'amategeko. Iki cyaha Burikana akurikiranyweho gihanwa n'ingingo y'151 ry'itegeko nimero 68/2018 ryo ku ya 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uwahamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7. Mu butumwa bwe Dr Murangira Bitier yavuze ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwibutsa abaturarwanda bose ko tazihanganira uwo ari we wese ushaka gufatirana umuntu mu ntege nke kugira ngo agire ibyo amutegeka cyangwa muryoza. Yongeraho ati RIB iributsa abantu kwirinda icyaha nk'iki kuko ari ibikorwa bihanwa n'amategeko kandi ubikoze wese azafatwa ashyikirizwa ubutabera. Iyi ni Deep Media TV, ku isoko y'isomero ubumenyi, inkuru, amakuru ndetse n'ibyegeranyo bicukumbuye.